Ki rotorua I naia nei e hoama kei te raru te rōpū whakahaere I te whakataetae pāwhutupōro mā ngā tāngata whenua I te pūtea paroparo. Kāre rātou I whiwhi pūtea tautoko I a Spark, nā te mea kāre tā rātou whakataetae I te hāngai ki ngā whakaritenga toha pūtea a Spark. Kia whakawhiti atu tātou I nei kia Irena Smith. Irena. He rōpū motu hake ngā kaiwhakahaere o te whakataetae nei, engari ko te hia kia whai mana anō rātou ki te whiwhi I ngā pūtea tautoko. He mea miharo te hiki a ngā tangata whenua I o rātou kara, I tō rātou mana I te tākoro pāwhutupōro. Engari nā te mea kaore rātou I tai tawhiti mai I o rātou ake whenua, kaore te kaupapa e whai pūtea tautoko I tēnei tari hākina kina o te kāwanatanga. One of the criteria is to attract teams from overseas, which is part of what our events funding is about, with regards to international tournaments. So that's where the sticking point is. He tata ki te rima te kau mano tāra te pūtea tautoko a te puni kōkiri, engari ko te hia o ngā kaiwhakahaere, kia kimi I tētahi huarahi hei whakatūwhera I te kēti ki ētahi atu pūtea. Me noho tahi mātou me rātou o Spark me tipi kei ki te whiti whakaaro o kimi hea ngā painga ma mātou. Aha kua he whakaitanga kei waina I te uepu pāwhutupōro o Aotearoa me te rōpū tangata whenua. Kei te kite te mema mo te waiariki, ka hore ngā rōpū I te mahitahi. Ko te mate kei tērā taha o te taiapa tētai, kei tērā taha o te taiapa tētai. Ko tai ki te wāpea ke whakakotahi nei o rātou whakaaro, o rātou kōrero, a kāmatu ka whakatau he tētai huarei hei whāinga, hei whakatika I tēnei take. Engari mō tēnei wā, kei runga I te papatākoro o te whakatinanatanga o ngā wawata. Ngā tākoro a He timatanga toa tēnei rā mō te iwi Māori, ka hore anō tētahi o ngā kapa kia henga. He wai ka haere tonu ngā tākaro a Popo, hei te rā horoi rā no tūwai, ngā whenenga toa, Scotty. Kia ora rā Irena, nā mihi kia koe e hoa.